Yes, rero tugushimira tukubwira ngo wakoze kuba uri kumwe natwe, wakoze kuba wakoze subscribe. Twihuse rero reka turebere hamwe iyi nkuru irimo kuvugisha benshi cyane cyane ko hari aho ihurira n'u Rwanda ndetse n'umutekano hamwe na diplomasi. Naho rero umutwe wa RNC u Rwanda rufata nk'umutwe w'iterabwoba ukaba warashinzwe na Kayumba Nyamwasa wahoze akuriye igisirikare cy'u Rwanda, uraguyaguya Perezida Felix Tshisekedi ngo abafashe guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni mu butumwa rero bwa RNC yatambukije ishimira Perezida Felix Tshisekedi ku ntsinzi yakuye mu matora yo kuwa 20 Ukuboza 2023 binyuze kuri Emmanuel Hakizimana, umuhuzabikorwa wa RNC muri Canada. Yavuze ko bifuza Tshisekedi nk'urumuri mu nzira yo gufata ubutegetsi bw'u Rwanda. RNC yavuze ko muri manda ya kabiri ya Tshisekedi yifuza gukorana nawe nka guide cyangwa se guide, kandi ko bazamwereka ubugwaneza, ubucuti n'impuhwe ku banyekongo n'abanyarwanda ngo bakandamijwe na leta y'u Rwanda. RNC yatangaje ibi mu gihe Perezida Tshisekedi aherutse kwemeza ko afite umugambi wo gutera u Rwanda agahindura ubutegetsi buriho. Amakuru avuga ko Tshisekedi akataje mu gushakisha amaboko y'abarwanya u Rwanda barimo nka za FDLR n'indi mitwe y'iterabwoba itifuriza ineza u Rwanda. Mu mwaka wa 2019 RNC ya Kayumba Nyamwasa ubwo yari mu ihuriro ry'imitwe ya P5 bagerageje gutera u Rwanda baturutse mu mashyamba ya Kongo, ariko bakubitwa inshuro bamwe mu barwanyi bayo bisanga mu nkiko mu Rwanda. Mu birori byo gusoza umwaka wa 2023 Perezida Paul Kagame yabwiye abari babirimo ko abashaka gutera u Rwanda ari bo byabaho. Yongeraho ko abantu bakwiye kwishima ariko banazirikana ibibi byabaye cyangwa bishobora kuba, bityo bakitegura kugira ngo babikumire bitaba. Nanone